Pučko otvoreno učilište Novak respektabilna je obrazovna ustanova s dugogodišnjom tradicijom, koja nudi razne programe osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacije, prateći pritom potrebe na tržištu rada. Pa eto, Pučko učilište Novak je započelo sa radom 2001. godine, pa ima oko 45 programa različitih, što srednjoškolsko obrazovanje, znači usavršavanja, obuka za instruktore, radne strojeve, ADR i tako. Mislim, uglavnom imamo prometni smjer, imamo građevinu i imamo poljoprivredu. To su nam te osnovne djelatnosti, osnovni programi koje radimo. Godišnje broje preko 100 polaznika koji izabiru neke od programa, među kojima su posebno aktualna obrazovanja za poljoprivredne tehničare, građevinske tehničare ili pak tehničare cestovnog prometa. Važnost ulaganja u obrazovanje iz godine u godinu prepoznaje i sve više pripadnika romske nacionalne manjine. Posebno nam je drago ova suradnja sa romskom manjinom. Eto, sa njima već dugo godina surađujemo. Ova godina je posebno bila dobra. Eto, završilo je ove godine, baš sad, danas bude podjela tih diploma, svjedodžbi, njih 15-ak. Do sad, to su sve više manje mlade osobe koje su završile četverogodišnju, znači neki su završili prvi dio, neki drugi dio i većina ih je prometnih tehničara ili tehničara koji im omogućuje upis u daljnje školovanje ili malo kvalitetnije radno mjesto. Kako bi se unaprijedila suradnja s pripadnicima romske nacionalne manjine, kojima je potrebna financijska pomoć kod obrazovanja, održan je sastanak kojem su nazočili i predstavnici Saveza Roma u Republici Hrvatskoj Kalisara, te saborski zastupnik nacionalnih manjina Veljko Kajtazi. Ono što svo vrijeme želimo u biti da imamo što manje onih koji trebaju primati socijalnu pomoć ili minimalnu naknadu. Ja nastojim na tome da niko ne primi, tako da svi moji Romi mogu imati stalno upošljavanje. Sa stalno upošljavanje osigurat ćemo također i stambeno zbrinjavanje, zato što će biti sposobni da mogu podići kredit i da mogu sami sebi doprinijeti na sve moguće načine. Obrazovanje za romsku zajednicu znači budućnost romske zajednice i rješavanje svih mogućih problema. Imajući u vidu da Romi imaju goruće probleme, ali nije samo pitanje obrazovanje, to je jedan začarani krug, obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje i tako dalje. Da budućnost mladih pripadnika romske nacionalne manjine leži upravo u obrazovanju, potvrdilo je i ovih 15 polaznika koji se sada nadaju lakšem pronalasku posla.